Masigi nongje adum daime khoi dau sak tino lambi ne marom kang na baga yum na marom nong chot baga da thok loi da ngai na mo ko nong chure siu kai na ba ni da yum je sing jo le nong mo loi chure mo thorai masagi nongje noi budi si de nong ka hallo ba bera ti ga ri noi su ba nong ga ji loi de ni ko chu ba su lep lep de je khoi dau sak de ni tại thuốc có lội đâu ra hả mà tại thuốc e nua múc chú để 어디니까? Có chắc mới lùi đấy hả Zek? Nó chú kì bây giờ tại thuốc gì này nè, yo, xin ngầm một cái bám này ra. Tại thuốc gì từ ngay này, but anyways, nó riêng một cái hàng cái đấy, nó riêng Zek sai được lên mà đó Zek xôm chắc cái đấy, xoay này cái mắm cái xoay này một ngà lại cả. Mình là cái thôi, đến giờ mà cái glimpse này mình không chịu ula xoay mà đó hồi không mà là phải sinh lấy mà tụm đấy, cái glimpse này phải ula kia vậy. Ai để phải xả thuốc thì bảo để ula kia rồi phải xả được cái thuốc em mà tụm đấy mềm đó, short rồi cái ula kia phải xả thuốc thì bảo để bằng ngang ngang ngồi phải hay rồi, phải xả thuốc ấy cái process mềm nó còn share rồi cái họ just video để phải xả thuốc ấy, ai video đấy cái $1 here like không bra $1 which is like lupa sama di tale video đây visual say khoi ma halakri ni midai pung mga makai tare ai ngasai dagi video kari kai pe yeng kho la ga le mane ko ai ngasai mu bang to lor matung dei ko so khoi ma halakram ne jik sak thong ase ai jik already cooker da cheng on le ko cheng on bolor ga jik ai jik chak thong kat laga pat pat thong do ko khoi ma hara hol la je ko khoi ma halak bakana sak thong yeng jang buding sa ge ne sai mu bang to beef to already lei ri ko me ama lei ri ai to khoi ma thong am do so champut amaga sa ka thong ge au de pat pat chak thong thong na ba tar ge and I'll show you later. Okay people, how's it? Sak thong ấy, and champut na how's it? Any thong is just squash sak thong lo re champut si ngak le ga mấy anh em thắc le đó si thong lo re ga ai wa khang la khama dum lo re hak tong ma le to khama lo ba mu chat toi ni si ngak tang ngai ra ge ko ado si ngai ngai you know weather si dum mam za le ha si pung taruk dum ta ho re ko taruk mapan ma khai ka he le taruk tar ka do re ado ga ngak la khama mo lo ba chat la ni ado ga khoi de ni si da mo ka tum mi de ni si lo ogolo si lo ado ne mar moi la phamo si mar moi la okay high five. Good girl. Video editor lên nghe được chắc gì cái pet cà mẹ hay đi cặp bắt tàu anh đang xài đây đi cặp bắt ngai đây bên này cặp bắt từ cặp tàu cái mắn cái này video editor nghe đó hay bị gì lại rồi mà làm gì bị cà đầm rồi đấy tôi cả chẳng phải cho mấy cái mà bắt ngai đi cô xài ấy ô sẽ bị lên Samput, I think it's almost ready. Samput dum yara ni ko. Video jamu sheng kidre. Okay, samput dum mutat lage. Thang daram mage. Orang ko na ke don dana bu ko. Aw sidi kai pai ready yara. Dum 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 dum. Aish. Thong một lời đấy, giờ Zek hồi mà Zek ngã rồi ra một đầu trận là sẽ let's go people. Video này tao kia mà lâu vào lão hai đứa video này tao luôn share lại cái, các bạn tao tao bây giờ nào qua. And yeah, weather is actually amazing right now. Đồ ngang sai cái sinh ra phải cái tăng lên tới đó. Nó không khai chui bác sĩ tới thôi kìa. Okay, chúng ta sinh ai đi mà duty rồi hay, hồi pung taruk makai tasala cái đó đấy, không mà lâu chặt rồi sẽ, không mà lâu chặt rồi ra.
halaga amok video editing tau kholaga ngasigi video gi ai pandam do like akhoi na tawriba akhoi gi online de pisa thokna bado kamai kaino kaino ha bado adusu explain tawrakhi gi do khama na lawrase explain tawdringai da chatlaji ko like home je. Alright people, hojai lambi da chatle ba weather ni nuai da nong chu ram ni da ing na chatle nuai da let's go option la je ko. Okay people, hojai ai akhoi ma ngai di sanga ko bazar do na ngai de akhoi ma do mantripukhi da mantripukhi da gi mama na bi ke la ne ha ba ko adu gi sanga ko bazar do na ngai de ma la ga hojai yum da han minarani jai le je sanga ko bazar ko ma ko polo ro ga lai da mai na som na ngai ga lai da ga hojai ga lau re ma se oi hojai lau ba loi re da mo sala ni Nơi bạn đi bộ chơi ẩm này ra mà lên nè. Acha. Hey, mình hấp cái gì rồi? Hấp rồi. Dạ rồi. Sao rồi đây? Sao. Yum hale, cả cái chắc ra là sẽ không mà program làm cái game chắc cái hay đó. Huy nào mà cha cái chắc video huy nào mà đi lấy anh em đi YouTube cái video đấy cái channel phải là lâu cái đấy. À tôi sẽ có mấy em hàng video cái sao cái video mỗi cái phone number xin comment direct ibili nungai ka nena agi Instagram do na message thara ko do focus na dum lai bene message sajan biro pa ma ta dum dizara ke do zik winau ma cha hana pi re se. Okay people zik saksa thokpol lore thabe ga cha ka ni do ngasi gi vlog si am ti sang ge do re adu sa do le sel lage ri ka da ba ba thaba ma cha ke ni do ga zik se agi mana ba lai ai nga sa ha ba do khoi digital da gi paisa thok na ba zik kan ho na re ha ba do ja khoi ba ni sidam ka thabok che ga thadar ni pung ama makhai mu thadar ni ai zik ri hai gi ro gi ba ko na tawi zik kai na ha ba ja khoi sidagi paisa thok la ka na me am le share do ke paisa thok tri bo de share do ki goi do ki ro ge ya do ka share do ke ko ado ai si lo ga la thar ni la ta hala ni do po thar ni adu ma ga si la lo yam sang da lo ya solution jare ke du ga haying anong wala interesting oi ba in detail depth oi ba videos semak ke thagala ke vlog ke dum to thagala ni because you know I is a vlog namaga consistency gi feel dum loge to bane ba you know views at se chat se ko adu mayam shi be views dum chat kani adu maram maraga views se I content se laptop de thagala ke mayam su thagat views at chat ba yam khan bi ru no adu mi thagat pam to tho adu mi consistent pam to tho o I tha se I video mayam su de ama dog chat kini chamana na adu mi video mayam sang be ama chat kini adu da gi ni paisa la ke de ni fame la ke right aw na hona ba le pa video share ba le pa I ga I mana ba thabo haurage adu shi dai paisa thoi har kan da mayam dai share tar ke khoi kamai tar ke shi dai paisa thoi no ha ba do so paisa thoi se bo share tar aloge ado pare ngasi sida lo lage mayam asama to era pasato boy video thank you so much for watching ado imale bak ni ai pare and see you in the next video till now.